забон пайванди миллат ва рукни давлатдорист ва варзиш омили нерӯ, ваҳдат ва ифтихори миллӣ. бахшида ба рӯзи забони давлатӣ рӯзи 5 октябр мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ миёни клубҳои варзишии Тоҷикистон бо шукӯҳи хоса баргузор гардид. ин ҳамоиши варзишӣ на танҳо санҷиши хоҳҳои беҳтарини паҳлавонҳои кишвар буд, балки як ид барои дӯстдорони варзиш низ ба ҳисоб мерафт. باید تذکر داد که مسابقه مذکور بار نخست بین دسته‌های کلوب‌های ورزشی حدود جمهوری در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار گردید. دسته‌های کلوب‌های ورزشی از تمام شهر ناحیه‌های جمهوری از ولایت سوق، بدخشان، شهر دوشنبه، شهر ناحیه‌های تابع جمهوری تشکیل و برگزار گردید که این ثمره از آن است که نمود گوشتین ملی در مرحله رشد قرار دارد و دستگیری‌های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم مستعان عملی و نقشه چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان در یکجایی با فدراسیای گوشتنگیری تاجیکستان از آن گواه می‌دهد که با برگزار نمودن چنین چاره‌بینی‌ها یعنی ما اطمینان به دست می‌آوریم و امکانیت دست می‌دهد که در سال‌های من بعد این مسابقات را در سطح بین‌المللی تشکیل و برگزار نماییم، چون که بهترین دسته‌های ورزشی علاوه از میان دسته‌های جمهوری معین گردید. дар ин мусобиқа 14 дастаи варзишӣ ширкат варзиданд, аз ҷумла клубҳои маъруфи Осуда, Қудрат 2010, Спитамен, Ганҷи Ваҳдат, Устопирён, клуби варзишии Парвиз Собиров, Фаиза, Зарафшон, Муҳаммад ва дигар дастаҳо ки ҳар кадом бо омодагӣ ва сатҳи баланди варзишӣ ба майдон қадам гузоштанд. барои дастаҳо имконият буд ки варзишгарони хориҷро ҳамчун легионер ва дастаи худ даъват карда ҳунарнамоӣ кунанд. аз он ҷумла паҳлавонҳои шинохта аз кишварҳои Ӯзбекистон, Эрон, Русия аз қабили Муҳсин Исомиддинов, Зоҳид Ҳусайнов, Бекмурод Олтибоев, Муҷиб, Ёқуб Назиров ва чандин нафарони дигар иштирок доштанд. инчунин аз паҳлавонҳои Тоҷикистон ҳам беҳтаринҳо аз қабили Мулло Раҷаб Халифаев, Масъуди Аҳмадзод, Абубакр Боқиев, Ҳақназар Назаров, Фазалшоҳи Давлатшоҳ, Шариф Назриев ва чандин нафарони дигар ҳунарнамоӣ карданд. اولین مرتبه است که بین کلوب ها در رشته گوشتگیری ما مسابقات لیگ برگزار کردیم. به هر حال استقبال خیلی خوبی شده و شور و هیجان خیلی خوبی داشت. از قهرمانای خیلی خوبی هم شرکت کرده بودن، هم از بچه‌هایی که در تاجیکستان هستن و هم قهرمانای خیلی خوبی از ازبکستان شرکت کردن. این در واقع این مسابقات یک تست ایونت یا مسابقه آزمایشی است که ما در سال آینده کلوب‌های جهان رو تو تقویم 2026 خودمون داریم که انشالله از همین مسابقات ما یک سری در واقع نقاط ضعف و قوتش رو در واقع رفع می‌کنیم و اون مسابقات رو به صورت تیمی و به صورت کلوب‌های جهان برگزار کنیم. мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз ёфт. ҳар як даста бо истифода аз тактика ва маҳорати худ талош мекард то роҳ ба марҳилаҳои минбаъда пайдо намояд. бархурди аввалӣ нишон дод ки паҳлавонон на танҳо барои пирӯзӣ, балки барои нишон додани қувваи мактабҳои гуногуни гӯштингирӣ вориди майдон шудаанд. маҳз ҳамин гуна рақобатҳо ба мусобиқа шукӯҳи дигар мебахшид ва шавқи тамошобинонро бештар мекард. من راست دیگه بسیار خرسند هستم که در اینجا بار اول
این مسابقه با سطح بلند بین کلوب‌ها شده ایستاده است. از ولایت سوخت دو کلوب به نهایت برای این مسابقه آمدن آمادگی خوب دیده بودند و امروز کلوب ورزشی زرافشان بسیار خوب برآمد کرده. کلوب محمد را به نام محمد شکست داد و امید دارم که در آینده باز با دیگر کلوب‌ها خوب برآمد میکنه. خوب گفتید که دو دسته برآمد کردن و دسته استوپیرون یکی از دسته‌های بسیار هم قوی به حساب میرفت. در مقابل دسته کلوب ورزشی پرویز صابرف ناکام شد. از باخت این دسته چی میگوید؟ متاسفانه امروز دیدیم که کلوب استوپیرون خیلی خوب برآمد کردن. خیلی این ورزش است، بعضی وقت باخت دارد، بعضی وقت غلبه دارد. امروز خیلی ما شاهد بودیم که کلوب استوپیرون از کلوب پرویز صابرف شکست خورد و باور دارم که در آینده باز هم خوب برآمد کرده افتخار ولایت سوق می شود. کارشناسان میگویند که چنین مسابقه ها برای رشد پهلوانان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در برابر تجربه آموزی هر یک کلوب امکانیت می‌یابد که مکتب خود را معرفی کند. کشتیگیری این مکتب اراده، تربیت اخلاق و صداقت به ارزش‌های ملی است. هر یک غلبه نه تنها نتیجه مهنت ورزشکار بلکه نشان دهنده سطح کار مربی و تربیت درست کلوب میباشد. نمایندگان فدراسیون بین المللی کشتیگیری بر آن نظرند که در آینده در مسابقه های قهرمانی و جهانی هم چنین مسابقه ها را به میان گذارند. ما الان داریم یک سری در واقع تستایی رو انجام دادیم. شما امروز دیدید که برای اولین بار ما مربی‌ها رو آوردیم در واقع کنار گیلم که تو مقررات کشتیگیری نیست. یک سری کارهایی رو ما اینجا تست کردیم توی این مسابقات. توی چند تا مسابقه آینده هم تست می‌کنیم و انشالله اون رو هم اون در واقع مسابقات تیمی رو برای مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا هم در نقشه داریم که باید یک سری آزمایش‌ها انجام بدیم که به صورت خیلی حرفه‌ای وارد میشن. بسیار سطح خوب و عالی برگزار شد و حضور تماشاگران، قهرمان‌های خوب، مسابقات، رقابت‌هایی که واقعا مشکل داوری وجود نداشت و همه چیز بسیار خوب و در فضای عیدانه برگزار شد. در مرحله های بعدی مبارزه ها شدت گرفتند. پهلوانان جوان با جسارت خاص به میدان برآمده در برابر تجربه ناکترین رقیبان با مهارت بلند هنرنمایی کردند. هر یک دستگیری، هر یک پرتافت و هر یک غلبه با کفکوبی های پرشور مخلصان همراهی میشد. این لحظه ها به تاریخ مسابقه نقش بستند. ما خرسند شدیم، ورزشکاران ما خیلی برای این مسابقه قریب یک ماه میشد که آمادگی دیده ایستادند که برای این مسابقه بین کلوب‌ها میشود. ما از لیگاندر هم گویم خطا نمی‌کنیم، از ازبکستان دو پهلوان بهترین رو شرطنامه کرده به این مسابقه دعوت نموده بودیم که امروز خیلی برآمد خوب کرده ایستادند. ما آینده نقشه داریم که ورزشکاران ولایت سوخت را باز هم آمادگی خوب بینن که در پیش مسابقه های بین المللی خصوصا چمپیونات آسیا شدن میگذارد و برای وای مسابقه آماده دیده ایستادیم و بسیار این مسابقه برای ما یک قوه نیروی نو شد. بسیار خرسند شدیم که این خیلی مسابقه با شکوه سطح بلند گذشته ایستاده. بعد انجام رقابت‌های مقدماتی پهلوانان برای راه یافتن به مرحله‌های چهار یک نهایی و نیم نهایی با قوا آزمایی نو برآمدند. در این مرحله مبارزه‌ها باز هم شوق‌آور و دیدنی می‌شد. هر یک دسته تلاش می‌کرد که با پیروزی جای خود را در میان بهترین‌ها تأمین نماید. دسته‌های آسوده، گنج وحدت، فیض و کلوب ورزشی پرویز صابرف از موفق‌ترین دسته‌های مسابقه محسوب یافتند.
ҳунарнамоии паҳлавонони ин дастаҳо сатҳи баланди омодагии ҷисмонӣ ва рӯҳияи паҳлавониро инъикос мекард. чиқиле ки ба ҳамагон маълум аст, мусобиқаи байни бошгоҳҳои гӯштингирӣ бори аввал аст ки дар даврони истиқлолият баргузор мегардад ва ногуфта намонад ки имрӯз 14 бошгоҳ яъне клубҳои гӯштингирӣ байни худ рақобат доранд ки аллакай клуби варзишии Осуда бо клуби варзишии Ганҷи Ваҳдат дар вохӯрии ниманиҳоӣ қарор доранд ва боз як навовари ҳамин аст ки дар ҳар як даста то 3 нафар варзишгари хориҷӣ яъне ки иштирок дорад бо байни ҳам хузмоӣ менамонанд. мо яъне ки бори аввал аст дидем ки клубҳо байни худ хеле як рақобати хуб намоиш дода истоданд. чиқиле ки бозӣ мебинем клуби Парвиз Собиров бо клуби Рабекс яъне ки қувозмоӣ менад. Дар ин дастаҳо мо паҳлавонони ки машҳур номии Тоҷикистонро аз намуди гӯштини миллӣ мебинем ва мисли Ҳақназар Назаров чемпиони ҷаҳон ва дигар ҳам хел паҳлавонои сатҳи яъне ки боло қарор доранд. Ногуфта намонад ки барои рушд номои гӯштини миллӣ дар арсаи байналмилалӣ ин мусобиқаҳо дар сатҳи зарурат қарор доранд. солҳои минбаъда оянда дорем ки ин мусобиқаро байни клубҳои ҷаҳони гӯштингирӣ баргузор намоем. дар оянда ҳам ин мусобиқа ҳамасола дар нақшаи чорабиниҳои федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи кору ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён гузошта мешавад ва ин мусобиқа дар назар аст ки ҳамасола баргузор шавад. ёни дастаҳо як дақиқаи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. як пойзани бисёр ҳам қавии Муслимбек Каримов имтиёзи паҳлӯ мегирад. кафкубиҳои Дадахон Қурбоналиев ба хотири шогирд ки пештафиашро боз ҳам устувортар месозад. то анҷоми вақт Искандар бояд ва инҷо бубинед ки чӣ гуна як партофти оле буд аз ҷониби Муслимбек Каримов. имтиёзи комили ҳалол. дар мусобиқаи варзишии оид ба гӯштингирӣ байни клубҳои варзишӣ бахшида ба рӯзи забони давлатӣ аз номи клуби варзишии Ганҷи Ваҳдат иштирок кардем ва рақобати аввал бар зидди Идибеки Амишо буд ки мо бо ӯ пештар ҳам чанд бор рақобат кардаем ва аз ҳунари якдигар хуб бохабар будем. бар зидди ӯ ғолиб баромада. ҳарифи дуввими ман Хайрандеши Муродзода буд ки бар зидди ӯ ҳам ман нав якум бор аст рақобат мекунам ва бар зидди ӯ ҳам ғолиб баромада ва дар даври ниманиҳоӣ мебошем ва кӯшиш мекунем ки ба финал баромада чемпиони ин мусобиқот шавем. қабл аз рақобатҳои нимниҳоӣ ва ниҳоӣ маросими кушодашавии мусобиқа доир гашт. дар маросими тантанавии кушодашавӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъулони соҳа ширкат варзиданд. зимни суханронӣ аз ҷониби масъулин қайд гардид ки чунин чорабиниҳо бояд бештар баргузор шаванд то варзиши миллии тоҷикон беш аз пеш рушд ёбад ва дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардад. марҳилаи нимниҳоӣ бо дастгирии зиёди мухлисон ҷараён гирифт. ҳар як озмоӣ на танҳо мубориза барои роҳ ёфтан ба финал буд, балки нишондиҳандаи сатҳи омодагии мактабҳои гуногуни гӯштингирии тоҷикӣ низ ба ҳисоб мерафт. баъд аз маросими кушодашавӣ рақобатҳои нимниҳоӣ ва финалӣ бо ҳаяҷон ва шавқу завқи тамошобинон авҷ гирифт. дар даври нимниҳоӣ паҳлавонон муборизаи арзанда нишон доданд. дастаи Осуда бар Ганҷи Ваҳдат ва Фаиза бар клуби варзишии Парвиз Собиров пирӯз омаданд. ҳамин тавр роҳ ба финал барои Осуда ва Фаиза боз шуд. Ганҷи Ваҳдат ва клуби варзишии Парвиз Собиров бошад ҷойҳои сеюмро касб карданд. аз дастаи Ганҷи Ваҳдат имрӯз баромад кардем. хушбахтона дар ин мусобиқа сазовори ҷои сеюм гаштем. аввалан миннатдории
خودро ба пешвои муаззами миллат ва баъдан бо раиси шаҳри душанбе рустам эмомалӣ мерасонам ки мо варзишгаронро чунин як чорабиниҳои хубе баргузор мегардонанд дар дохили кишвар ва мо бо як рӯҳияи баланд дар ин мусобиқаҳо баромад карда ва парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардорем. Аз ҳама рақобати вазмини мо бо дастаи корез буд ки яке аз дастаи пурқуввати ин мусобиқа гӯем хатоам намекунем ва мо бо ин даста ғолиб баромада сазовори ҷои сеюм гаштем. дар оянда мехоҳем ки машқҳои худро дучанд карда ва берун аз кишвар рафта парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардорем. محمد شریف ندبینین خوب پایهای دومه و در اینجا ببینید که امتیازی کاملی حلال محمد شریف ندبینین در ثانیه های اولی قوزمایی باز هم برای هم دستگانش انگیزه میبخشد و حساب را 2-1 میکند محمد شریف نجمیدینov. имрӯз мусобиқа дар сатҳи хуб гузашт. аввалин маротиба мешавад ки дар тоҷикистон байни командаҳои ҷумҳурӣ ва мо имрӯз хушбахтона тавонистем бо се дастаи пурқувват қуввозмоӣ намудем ва ду дастаро ғолиб намудем ва аз дастаи клуб мағлуб гаштем ва боке нест дар оянда ин гуна мусобиқаҳо зиёдтар мешавад. мо мехоҳем ки клуби Парвиз Собировро дар ҷои аввал бинем. финал бошад саҳнаи муҳорибаи ҳақиқӣ буд. ҳар як ҳаракат бо ҷасорат ва маҳорати хоса иҷро мешуд. ҳар ду даста фаиза ва осуда барои ба даст овардани мақоми аввал бо ҳам рақобатро оғоз карданд. аввалин шуда паҳлавонони вазни то 65 килограмм рӯи гилем омаданд ва рақобат миёни Муслимбек Каримов бо Баҳром Суфиев оғоз ёфт. дар ин қуввозмоӣ ғолиб дар вақти асосӣ муайян нагардид ва дар дақиқаи дуюми вақти иловагӣ Баҳром бо як ҳаракати олӣ аз рақиб имтиёз гирифт ва ғолибиятро ба даст овард. ҳамин тавр дастаи фаиза бо ҳисоби 1-0 ба пеш баромад. рафти сабқатҳое ки мебине Баҳром Суфиев ана инро партофти ҳалол мегӯянд. пушти сар ва ду шонаи Муслимбек Каримов ба тахта пушт афтод. довар шубҳа надорад, мо ҳам шубҳа надорем, тамошобинон ҳам шубҳа надоранд. ин лаҳзаро ман диққати ҷиддӣ додам ва ҳоло барои дақиқияти ин гуфтаҳо аз коргардон Султон Боязидов ва Зиёддин Сафаров хоҳиш мекунем ки ана ҳамин лаҳазоти хеле ҷолибро ки тасодуфан ба амал омад ва ин фурсатро паҳлавони Кулобшаҳр бисёр олӣ истифода кард. хеле воло. рақобати дуюми дастаҳо миёни ду паҳлавони сангин вазн сурат гирифт. Шариф Назриев бо Зоҳид Ҳусайнов ду рақиби ба ҳамдигар арзанда ки борҳо бо ҳам рӯбарӯ шуда қуввозмоӣ карданд ба майдон омаданд. рақобати ин ҷуфт дер давом накард ва Шариф дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ тавонист ки паҳлавони ӯзбекистони Зоҳидро ду шона замин оварда дастаашро боз ҳам ба пеш барад. рақобати сеюм барои ҳарду даста нақши калон бозӣ мекард. агар дар ин қуввозмоӣ дастаи осуда ғолиб меомад, боз рақобатҳо идома меёфт ва агар дастаи фаиза пирӯзиро ба даст меовард, ғолиби мусобиқа муайян мешуд. дар рақобати ҳалкунанда паҳлавонони вазни 71 килограмм Сайраҳмон Қодиров бо Абдуллои Ориф ба майдон омаданд ва озмоии ин ҷуфт бо суръати баланд оғоз ёфт.
و هر دو تلاش موفق شدند و داشتند. در دقیقه سوم نیروسنجی عبدالله توانست که امتیاز بدن را به دست بیارد و پیشرفت گردد. تا انجام وقت هرچند سعیرحمان کوشش کرد برایش میسر نشد که امتیاز به دست بیارد و عبدالله در این آزمایش پیروز آمد و در نهایت دسته فیض توانست که با حساب 3-0 بر دسته اسوده غالب آمده قهرمانی مسابقه شود. یکتانی را ادامه می‌دهد، اما چنین نشد. راهش را شریفی و ننگ و ناموس فولادشهر بست و دسته فیضه را به پیش بود. حالا اکنون خیلی وقتی کم باقی مونده، 10 ثانیه. انا این حرکتی باز پهلوان سبزپوش عبدالله عارف همه از جای برخستند. شهرت جانوف باز اوج میدانداری را شهامتی دیگر داد. بچه های کلوب ورزشی فیضه در این دیدار با حساب 3-0 غلبه به دست آوردند. امید ایسانوف از ازبکستان، احرار زیاداللهیوف از ازبکستان و 3 دیگر از تاجیکستان دسته فیضه را مکمل کردند و در این مسابقه ورزشی آید به کشتیگیری بین کلوب‌های ورزشی تاجیکستان در روز جشن زبان مادری خیلی هم مظفریت کامل را به دست آوردند و این نشاط و خرسندی مبارک باشد. های تیاری خوب داشتیم با پهلوان، 2 پهلوان خارجی بود، 4 پهلوان ای خدمت بود. ما امید نداشتیم که هم خیلی دست بالا میشیم و باخره فینال میبریم. های شاگردا برآمد کردن خیلی خوب. در این مسابقه بین دستوی مقام دوم را اشغال کردیم و در این مسابقه رقیب‌های پرزور خیلی زیاد بودند، ولی ما از سببی که تمرین زیاد کردیم، مشق‌های سری وقتی بر رقیب‌های خود پیروز گشتیم. این بعد جراحی این اولین مسابقه هم بود که با فینال راه یافتم تا فینال. و ما تجربه خیلی خوب می شود که ما امیدواریم که در آینده نه تنها در بین دسته های تاجیکستان بلکه بین دسته های خارجه قوا آزمایی کرده و جای های نمایان را اشغال نماییم. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu O'zbekistondan tashrif buyurdik. Аввалан салом арз мекунам. Мо аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ташриф овардем. Ба муассисони дастаи Осуда арзи сипос мегӯем, ки моро барои иштирок дар ин мусобиқа даъват карданд. бисёр хурсандам, ки бародарони тоҷику узбек дар якҷоягӣ дар як даста гӯштин мегиранд. ба ҳамаи варзишгарон барор мехоҳам дӯстии Тоҷикистону Ӯзбекистон абадӣ бошад. ба ташкилкунандагон ҳам арзи сипос мегӯям. албатта бовар доштам, ки дар дастае ки дадахон ҳаст, дар оянда кӯшиш мекунем ҷои аввалро соҳиб шавем. ба фикри ман ин мусобиқа дар сатҳи олӣ гузашт, чунки ноҳаққӣ нисбати варзишгарон умуман ба назар намерасид. ҳамаи варзишгарон бошад гӯштини хуб гирифтанд. ба ақидаи ман дар ин мусобиқа таҷрибаву малакаи ҳамаи варзишгарон такмил меёбад. Tashakkur. Ma'lumlarga rahmat aytamiz. Juda ajoyib bo'ldi. Menimcha bu zo'r sportsmenlarni yaxshi yo'lga boshlaydi, tajribasini orttiradi. Menimcha juda ajoyib, zo'r. Gapnis. شده ورزشکاران و مخلصان نشان میداد که این غلبه نه تنها نتیجه زحمت یک روز بلکه ثمره سالهای طولانی مشق و مهنت است. در فرجام مسابقه دسته گنج وحدت با کلوب ورزشی پرویز صابرов با مدال‌های برنجی و جام و 20,000 سومانی
дастаи осуда бо медалҳои нуқра ҷон ва 40 000 сомонӣ, ва ғолиби мусобиқа дастаи фаиза бо медалҳои тилло ҷон ва 80 000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. мо аз дастаи шаҳри Кӯлоб як даста тайёр намуда ба мусобиқаи имрӯза омадем. мусобиқаи дастаӣ буд. ғолиби 4 даста шудем. сазовори ҷои якум гаштем. дар оянда кӯшиш мекунем ки сазовори ҷои аввал гардем. ман худам зодаи шаҳри Кӯлобам. Командаи Кӯлоб беҳтарин команда буд. и хеле гӯштин мо ягон бор дидагӣ набудем. раҳмат ба шермандони шаҳри Кӯлоб, ба меҳмоное ки аз Ӯзбекистон омадаген дар командаи мо ана ёрдам кардан, дастгирӣ кардан. орам хушомадед мегум. дастаи худро аз шаҳри Кӯлоб ташкил намудем ки дастаи мо бо номи Файза буд. дар ин ҷо мо ба ҳамаи рақибони худ ғолиб баромадем, ба ҳамаи дастаҳо ва хушбахтона тавонистем ки мавқеи аввалро ишғол намоем. дар дастаи мо ҳама беҳтарин паҳлавонон буданд ва кӯшиш мекунем ки оянда боз дар дигар мусобиқаҳои хел клубӣ ҷои аввалро гирем. ман имрӯз 4 рақобат кардам. рақобати аввал бо намояндаи Ӯзбекистон буд, рақобати дуюм бо Ғазалшоҳи Давлатшоҳ буд, рақобати сеюми ман бо Мансур Раҳмон буд ва рақобати чоруми ман бо Зоид Ҳусайнов буд ки дар марҳилаи финалӣ тавонистам камтар аз 15 сония Зоид Ҳусайновро ҳарифи ашадии худ мо дар майдонҳо бисёр вохӯрдаем. дар муддати 15 сония ғалаба ба даст овардам ва кӯшиш мекунем ки ин натиҷаро борҳои дигар низ такрор намоем. ин мусобиқа нишон дод ки варзиши миллӣ имрӯз дар Тоҷикистон ҷойгоҳи устувор дорад. паҳлавонон бо заҳмату иродаи қавӣ собит сохтанд ки гӯштингирӣ мактаби бузурги зиндагист, мактаби эҳтиром, тарбия ва садоқат ба ватан. ин паём барои насли ҷавон аст. бо меҳнат, бо ирода ва бо садоқат метавон дар ҳама майдонҳо ғолиб шуд ва ифтихори ватанро боло бурд. ин аст қудрати варзиши миллӣ, пайванди анъана, ваҳдат ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон.